Bun, kalau dipikir-pikir ya dulu kita sebelum punya anak, mau ngapa-ngapain aja enak juga ya kalau kita pikir-pikir mah. Apaan lu kata? Sebelum punya anak mau ngapa-ngapain enak? Ya ilah bang, dulu mah gua marah. Sekarang rasanya gua rada nyesel kawin sama lu. Set, biar punya pikiran lah kalau ngomong, lah nyesel. Lah, emang lu kagak inget dulu kita di tempat kerja kita berantem mulu, gua gede gua sama lu, barang gua lu geser-geserin mulu itu. Gua gede banget rasanya. Mana lu jelek banget lagi, dekil, hitam. Kagak ngarusin lu jadi orang dulu. Ulah ngatain jelek-dekil, gue demen banget. Lah elah, mau nyodorin. Lihat yang ngomong gede banget. Mau nyodorin, lu yang ngejar-ngejar gua, lu kecintaan banget sama gua. Gede sama gua. Lah buktinya itu anak 2 biji. Buset, bang gua dorong dong lah jadi. Lah, lu jikirin baik kali gua jikirin, makanya gua jadi demen sama lu. Bang gua dorong, dia ngenet panting muncer. Dongol dah tuh 2 biji.